Hayır, onu tebak kahve
Ütü gününen gündü yolcutlar, kollegalar. Бүгүнгү жорого күнгө биги мууннугут бары бытыктыр кихибит СССР культуратын туйбуна сака СССР культуратын ütүлэ күнэте нам оройуунун
Катыркнелегин почетта гражданина Максим Кирович Амосов, музей интерьерчи, библиотечный үле ветерана крайне Мария Алексеевна Охлопкова төребите тоғыз сылгаранаммыт сырдыкка угуйбут күтө кийибиткен выставка агылдыгар. Выставканы устағы кийин библиотекага Максим Амосов атынан Саха-Сирин государственного историятын музейин коллектива турында. Мария Алексеевна тоғын сылын онна кені атын сүгер қадырық модельне библиотекатын сеттуан 5 сылдақ юбилейдерін тәрәхіндері қадырыққа ұтылы бұттара. Ол күрдік сетінне 12 күнігер ақтылған сүйрені ұяр сетінгер ақты кечері. Мария Алексеевна төрәгі күнігер сетінне 15 күнігер Максим Амосов атынан государственный музейгер мемориальный доскатыгер тыыннақ себептелері уран өйдегінні күне ұтылы бұттара. Маны таханан музей, олықтақ, библиотека. Социальный сетемлерге Мария Алексеевна олығын үлетін туғынан кеңік сырдақтылар. Билеген кылгастық Мария Алексеевнаны өйден санан ағылық қайын. Онна бұл Максим атынан государственный музейін сотрудника Надежда Ивановна Лукинова ғырбыт видеоролигін экранына көрек қайын. Звуки илгире тоттар. Ini katanya bibliotek itu bersih administrasi ini untuk tutup santai. Библиотека она музыкальная школа есть. Животные библиотека. Пристройка. Siapa sekolah itu? Oh, Мария Алексеевна, олоғын бір самай әрі санатын толуғда Тайы Максим Кирович Амосов ата көребіт сықасыдегірері болдақта. Бүтін сөйі сүлдінен чүгігер түмелігер еті. Ол ең тоқ бар күйінің сұратын үйін олауын Максим Кирович Чалфы олауын сұрдетілді. Музей Аллахтати, Амосов тоже хорошо. Музей Аллахта, да? Музей Аллахта. Сырдыкка угуйбут үтүө киһибит выставканы билгиннерерге тылбериллер. Максим Кирович Амосов атынан Саха-Сирин государственного историятын музейин директорыгар Александр Васильевич Кириллине. Пожалуйста, Александр Васильевич. Масаллах, эң көсүгө тылактара. Эге музей бут бәдин түрттәне нитин самай халаны тигәр Мария Алексеевна библиотека бөтен үлеге барырда, оннаты бәян алтағалақтырната тақсыбыт материаллар бартын библиотека бөтен қомыян тиһән апкалырың ортабытын оскола учуталлара көрәндер Максим Кирович Амосов Сибирге онна Саха-Харигар комсомолы төрүттәбит киһи болар. Степан Васильевтин битте саңатын кытта үлелеспиттері
Onun skolağa komsomol istoryasını öğretip kurhop tereyekka diyen etikiller bittere. Onu Ivanova Vera Petrovna'nın katta istoryaşı talan kattekken etik kurhoga halay bittere. Ondan da bilden duran ol kurhog saydan gelin Efim Mikhailovich Şapashnikov kurduk. Miller hudожник katırkı diye haddeneren Maria Alexeyevna'nın koştan kendi bu materyalların kören baran bu materyalları ben saban muzeyin orokka hebe bitten ideye kildir bir de onu öğretitinizden gelin bu askola olurun kögülen kendileri neyleklerine hardınlara materyal komuldan birinci 962 yıllığa barbasten ete katırkı kiriye kıra o hana kim haybata o kırıkı ne bäte dany kıra iki kostak uçutallar websaytlarına aragar beste diyaga bastıkı muzey ahıllıbıta skola muzeyete olaqsani sübbekki küngör Maksim Keresa Mosak töremi küngör ahıllıbıt muzeyete onda bastıkı ahıllıbıtıgar o bilgi muzey bütler bar horak predmetler baldır ete onda de Maria Alexeyevna bäte litana gorbut papkaların tahanan ösö stendeler baldır ete Maria Alexeyevna bätemiyor huydan ne atın daşesini Allah sorudakları gettilen elbette hakikaten sen bastıkı muzeye halındağa diyeyim. Ondan da bizden sonra muzeyge Memorialni muzeyden atın geldikleri Maksim Kirov Şamosap atın ondan Allah'tan Maria Alexeyevna bätin bibliotekadan kıtta muzeyin tanga İddiacıbıta tohta kamnağı o kapşasını törükke muzey halayaçtın böğetine hacıbıta. Onu da kaskıları kördükü bulatı kıddık Maria Alexeyevna olkanına tüyadağına ekini bu Dorobet'ten mörtlük oltuğunu hem ona de bilegi kurduk Maksim Kirov Şamosap Norok Üstüğü den atıra hacıbıt kenlerger dekergen baray maktar barı ütürüyüge hacıbıtlara annekanan bulatta metugülpülüğünün geccan Tigatan ağrın operasyonlardan bustaran turarda ondan edecek kendi ustu kendi asıp olukta halkının baran Maria Alexeyevna Maksim Kirov Şamosap rehabilitasyonu asmadın kendinden anadan hak üren onlar Dorobet'e tutsun kurduk bulan hübdak küstah olanı giden turar. O tuğunan eter bollaka 1963 yıllığa haka haligar Платон Алексеевич Юнскай бастыгы улахан мероприятията катылык нәлегерите музей базатыгар тәрелебиде онда университет халатадыттан эме кыттыны убыттара доклады университет преподаватель оңор бутакынан барапты бөлім материаллар экспозиция барыта олоқтан музей кендерете оны таханатта Платон Алексеевич Кергена Кулина Николаевна эки кыргыттара Ardanalar sargılarına gelenler kırktığını buttara ne kadar sevillah da ete hamuluhan merepiyatya muzey bastıkı açıyorda da onu bilden torata Maria Alexeyevna açıyorda kurdureten. Ona ete dükkanlar da merepiyatya aspatan ne bu Maria Alexeyevna bu Platon Alexeyevich Yunuska'nın sırdatıyla dilinleriyle ne luhan kılata bolar onlar da muzey bastıkı luhan açıyorda vallahi değil. Orta kalen ite Memorialni muzey bolta kanata ulustan kömögene hollar bolbuta onata bu Maria Alexeyevna dokuska koratol Raisa Izrail'e sugele mosamanı Maksim Kirovska gene harekette bu bakasta dokuska korate hudosunu fondanı dokuska gülü fotoğrafların kıtta barların öyle yani nahakiyen İspahanlar eksponatlar inler bar bolbutlara onata muzey Краеведениене не директорлары да жакынан болана болуп краеведен тünanya экспонаттар элбаттар эди. Onu da hanım nokta Vasily Nikolaevich Gulyayev деген кыттыга дегенден эти Москвадан деген архивтарынан дегендерден материалдар келбеттер жакынан нокта материал балайдар бак болбуда кенеттен нокта тоспа музейге де тутуакка деген вопрос турбута. Ondan ya muhabbet sapos havatta dinle paçin taharan subodnik terender uspodiya tutulgan ete muzey uspodiya lenen turan. O kendiler doktor jubileyler ayet saradiklara kendiler doktor resmi bilir dönne kelen kıttılar bu buttara olar aktıklara yine bildi biter. Onun
Ördak материалдар бар болуптар. Ол материалларды билгендер музейлер балдар, олар да келин Мария Алексеевна бәтин бу общественный лор кендер бөкалатын көбдөрөр экспозициялар бүйүнкөрөт манда көбдөрүлөр туралар. Ол тугуна карат кылгастыга мет якпыт. Ондан бу Мария Алексеевна катырын әле кендер бөкалатын тугун кылгастыга да болака это хатырып нәйлеген барлыған тұтулар, это школатта аңалан, это сол аңғуыта, водопровод аңғуыта, оны тағын клуб, спортзал тұтуларған балаларға кені депутатқа запростара еңінлері барандар, очарата хуақпады республикаттан бұға өлен әкелбіктір. Онағыр намға Якутска қораттан бұғатчы кәлер автобус рейсін кітті тұрғысан ұлбыда. Қатырыққа дере, орот автобус намдар дере, оны прямой рейс бар болбыда. Әденді күрді күскөлелерді, оны тағанатта женсовекка, общественный народа сукка, дружиндік бұғытынан, онна милиция штатная сотрудниkin бұғытынан, онлар әді олауны Розуска, әне манна сотрудник бұғытынан, удостоверение бар, но как телефон барабын, бухгаловра, удостоверение номер 10 Министерства внутренних дел. Выдано Хлопковой Марии Алексеевне в том, что она является внештатным сотрудником милиции по линии уголовного розыска Намского УРОВД. Это удостоверение, это милиция, общественного сотрудника дел, и кем она уголовный розыска, а не удостоверение. Бастыгыда милиция кенет төшөз 19 номерде, ошон 10 номерде удостоверение холовуна розыска кытты көмүнө. Аны көрдүк. Онда совет секретарин, дружинник тугана киһетеде бар, жакталдар хебеттерин кенигер. Онда депутат быһытып эттим диди. Хар күстә халка холаны тута. Онда таманнан аграрларын кенигер бала бу социалистический котылы тураган кайла хаккан персылла. Тураманда социалистик культурадан туйгунун удостоверениети бар. Анда кене бу Саха республикатын культураны үтөөлөп айтан ылбутан тугана халыбыра бу 19 күнүгөр 1960 жыллакка Верховный Совет уяны берилген тугунан Мария Алексеевна трудовой книжкада бу төрөлү жылдан онда ыйлдан трудовой книжка балаган эң уанас күнгөр бир атта Аллах арылыбыта деген көмөкөнгө бу агар балаганга заведующийден анамыта деген Пастыки записта трудовой книжкада. Он тағырын манна бу ветеран труда ген удостоверениета бар. Атын дағана әрбәтна ғарадалар бу күйгі әрцілігер, онна бу серикамигер үләтін за добросной труд Великой Отечественной войне ден ғарадалара балдар. Оны табартын әрбәт кинер удостоверениялары балдар, ғарадалары балдар. Оны дағана өттен бейхам аннатик көрін аспықы күрдік Оңорбот альбомдар, енендер, bağlı қалбырамын, яна максимина bu намчылот турбу dedi. Başka jaqtallardan skulptor Evgeniy Kalaridov'la kuran bu pamitler afşiler автолюбі Allah habesiler kanan Turarın karavası bir kuran jörjatın kuran baran. Onda manda bu kollektivne tühü var, manda muhattar baktara, onda bu hatırlık nehliyegen Ulus Respublikatta kıtta kanan kıtta bu jonlar khas kalırgen bartar bu manda bağlı. Onda bu mandık olahan isterinde var. Sırdıkka bu tüküyor ki hebitten. Mağarın koran aspıtı bu olarak karşı kadar eti. Nadezde bağlamına Kinovat bu süjetler bağlar bu. Dmitri Kirevsin, Natalya Kirevna olur. Bu mesela hatta pamitim tahir Maria Alexeyevna Dmitri Kireviş'tin turalların karşı kadar bağlar. Burada hatta gerçekten kalbak materyallar bağlamına diye kırdıklarının kıttı. Onda da küçük Maria Alexeyevna Moskva'da var hacıbıta baran diye kırgını kıttı bilsen elinden tuhtağın o da hanım bu bana diye kabardı. Kindigeler gibi bağlar Allah. Orada kaçınları bu diyor takıl kastık. Kaçsa takadındık. Kumarda sırada bu olarak takasta kasına çasta kaçsan bulunsa. Yine rast dikte tügenler arılabatak istelenler kıttı bağlar ki o. İstim Mahtov, Alexander Vasilyevich. Bibliotekar gidelerken ayağındağını az bildiğine
киниге быстапката бу табылугаппы. Ол курдук оттон бу юңү үтөтерэхимитигер Мария Алексеевна Хлопкова анамот киниге быстапкатын теректимит. Ол тугуна бияка кепсига коллегабыт крайы веретер сала библиотекара Дьяконова Раиса Николаевна. Пожалуйста, Раиса Николаевна. Bütün günün günü bu trening kıttılardı. Yurttan bu saha asılsız kültürlerden, saha asıl kültürlerden zillah ülehiter, bizlerden Maria Alexeyevna Hlotkova bu biskattan oldu. Bu Maria Alexeyevna iyiydi bu Natalya Kirikim'de bu Nasip Kireviş anonsalı kıtlar bir olanlar. Hemen bilgi bana bu çevreliğinden bana Maksim'e süper sevgiyle Maksim'de kendinin çoğunun asıllardan bu Nasip Kireviş anonsalı kıtların tepsi kinibeti bir şeklinde asıllar. Bana denge bilgi olduğum takdirde bu 2005 yıl Dalga kodun 2005 yıl 100-400 kilometreye tasıbık Bıstırат sistemden bu massiva mosar siyen aymaktarından gerçekler tasıbıklar taharlık bulgularına arttır Varlamova diyen aymaktara. Manda olağına bu Maria Alexeyevna Yetin Natalya Kirkovna'nı, ona kimi bilgi türevlerin Vera Alexeyevna'nı, Arkady Alexeyevich buna sürdahmını sihirli sürübüte kirdi. Ol kudu kiniler bu taydara tutuldan üstüğ, mağut üstüğe bol kutugar kayda kudu kinler kıhalgalaktı olanlıkların barıdın bu manı sürdahmı çüvedir, bu manı sürübüt. Bu sürnağıdır. Onlardan bir bu oğlum bütün takdir ediyor ama bir bolar ki bu prosiyet edildiğinde bu prosiyet uçuşunu bitirenlerin yine biblioteklerin netleri belirli. Onu onlarına bu 6 yılda bu kini üretim Respublikaga kini üretim uğutum tarafından bu manlık broşürü tahabbütleri bitmişti. Narlar biblioteka ona ağaççıcı. Kengi olarak kini bu üretim uğutumda Kengi Respublikaga tarafından devir. Ondan bu manlık 6-14 yıllarda Maria Alexeyevna vilayeti 10 yıllar Respublikaga bir bastakalarından bollar diye. Yine bu Katolik bibliotekler Tuspa diyeler bu yeni bibliotekanı kapsiden tutar bedevit. Tutar bedevit o kurduk yine sübdeğen bağı ülelen yine kurduk yine sistemler diye. Ondan bu bilgi hep onsuzlarda bu bilgi oraya mıdır bu kimden sentralizovan nedir? Olarak kimden mit biblioteka bilginin anbastıkından bu bilgi öğretmenleri İngilizce'nin bilgi açıklığı ilerletkenler bu barı bir kez kurduğundan bu üyelenler bu bilgi biblioteka bu Respublikaga anbastar kimden mit bibliotekine sitem oldu deyip manattan Maria Alexeyevna niye bir bastıkından emi üyelenler diyelim. Onda bu süper çünkü yani bu okuluk Maria Alexeyevna diyen bu emekliye tasırda bütün yine Maria Alexeyevna'nın kıpta bir kölelerdik bilgi bitiren kalliye Evgeniya Finansiyevna Dyakonova süper çünkü tahattırdım. Bugün yaga bu Maria Alexeyevna oğuza haktan sağalan bugün yaga kine üyeleri üretin olur bu doluğun çıstı barkınlarına kiler bidebil. Anıtranmalar bu manla intirihine diyen tuğa bit. Korporasiyatka üyeler olur bu barı kadrık bibliotekada tasarlar praktika varanlar bit. O kurdu bu tığınca 900 bihen ağısından praktika varan bu bittirebitmende. Onu olarak da Maria Alexeyevna belki bilirlemide bu bihen ağıs kene bu bihen ağısından tığınca 984 yıl geri yine bu
barların ispihekten icacık bulukta o kinyak manda praktik vakitleri manda barık kiler gelbitler. Onlarını görüp manda tuğla bit. Kohan soruya yine talarına kabip o kurdu bibliotekar ücreleri alabıt manda kohanları kilbitler. Südda çöydü sorubut kas bitti kollegaları gar. Sorubut kohanları kilbitler. Onda manda bollağına bu kılgız beyinlikta bu geri tuğunan kanlık kahırka sonlardı tasarıstabıyaları bölgeleri fıçasıga eğilikta onlar südda uçuve kartıskalar gittiktir manna tarihten bu ülelerde bulunan onda bu bollağına dalbar otur sonra bu 2. bir sıl 200 numaraga bu bir krayı ürderçi bir ineketi zaharımış kirişatken emi bu mandas diye daha o kurduk bu nam kohunacaklar diye. Manda bollağına nam kohunacaklar diye bu nam arayonu var aras evgaba ülüler bitecakları manda sıktattım. O isteriye bu Maria Lisiyevna Ahlopkova bu manda belki bir kindistik diyebilir. Onunla bu bilgi bibliotekleri çekti on yazılı olacak bu namus centralne biblioteka manı kendi sütta çökünge tasıbıda bu kinige yaptığın bu bibliotekleri gün dünyayı geri ürelen kendi istoriyada barkın namlı kiydi onda bilgi veteran bibliotekler barı bu kinige kiyine kurallar. Onunla bu müzeye tabii bütün tuğunan edilmişlerde o okulda bu Igor Petrovich Pisterkov Jogurtu ve bu Tanlarcık Toraba Çağırkan yetkiliye diğer bu manna Maria Alexeyevna tuğunan üniversite tuğuruydu. O okulda Maria Alexeyevna vercihatan bu Igor Petrovich'e diğer bu demek. Onda bu cemen bu Tayyip'in Maxima Mosov'u üyedikten de manna bu surukları hürüldüm. Ona yansıda olarak göründüm. Bu bir şekilde hararım bollar diye kördüs bitebi. Onu Maxim Kirevich Mosov sıddık ödüyor adın üyediklerge tuğu oğurludun tuğunan süddağı şuydu manna surukları hürüldü bitebi. Bu hürüklerin baktığın bu cögörtü daha bir bitebi. Ondan bollağını cögörtü ve bu nasyonalne arxivka onda bu katırık müzeyger bu tohtamdan gelbedebin. O kurtulmanda bu Maria Alexeyevna bir kartiskaptan, bir statiyattan, bir kosmonoguttan bu manda müzeyleri bilir tuğuna südder sihili hürübüdebin. Bu manda hep hürübüdebin. Onunla müzeye bilgen gelen, bilgen bu gözlerstiyeniz müzeyler diye ünlem. O kutu gelin her bir materyallı komünitler bildi. Hatırladılar bildi. Onunla bu Alexander Vasilyeviç bu müzeydeki Türkler'de yer statüyede bu enseli kahret sedinye. 2016'da sedinye 11 günler taksıbıtlandı statüyede var. Ondan bu Maria Alexeyevna iki sütte halde üleni kollegalarından bolar, sütte halde materyalları musput, papkaları musput bolar. Ondan bilinge bu musputa barda bu kinini kıttülüler bibliotekardara bilin dönedi hicret bu bir delaktere, bu siyasın kurdutudanlar kündüğün yani geri yeni musput materyallerin katılıp bibliotekadırlar bu kündüğün yani geri ağırlılar. Ondan bu bilinge üyega anı bu materyaller barda ton atsifrovkalarına bu bilinge bugünden barı toğa kiler balıkları kompüterizasyaya müstakil tuğunan bölümlerdeki idillik. Mahtar reislik var. Para bir kurduk. İki kınca sürpe 2 sılga Maxima Mosov sürpe bir sılın übreyder sılın belediyefi. Onu Maria Alexeyevna Oloğun dayın
Максим Кирович сырдык атын үетитиге анабытын итикини ханамыт музейи төрүттәрдин олук оңостон үлебитин эми салгы ыдыхпыт диен эренеребит. Манна эгарда тылы онна өбүгөйдэ сылы көрсө улуска республикага туох үле ыдылларын туунан кепсиригер көрдөбүт. Биги коллегамдыктан, салаяччыбыттан намулуга муниципальный терилли культурага онна духовной сайтыга управлениятын салаячтыгар Елена Александровна Заровняевага. Үйө көрінен, күнді бүгінгі тәрәхін күттілақтыра, көярстіменіңі бігені күтті бірге олорор коллегалар бұр. Басыған тұран онтон бұл Мария Алексеевна Ахлотковаға анамлыд выставка арылыдынан, онна бұл кене тоғылан сағынан Чугастық саны күнді жанугар коллегаларғар істің ағардығын теребияқтын бағарабын. Тадым Майыр Манымны әкін харбытын құрдық әйір бігі сақақта моменті түрттеметі сүйіз. Онна бұл сақан оротын кен тұттар ола ұлғычылақ политический государственный деятель Максим Кирович Амосов түрәбіті сүйсіпе бесіларын беретәрі олары бұд. Бұл ұлысқа дағыны республика, дағыны терьер қамығыя үләтен сағалабыта қастамет республика тағымыдар мұняқта болталарыптыра. Білген боллағына білгі ұлыстыдығар бұл сақа асысы сүйіс сылын көрсі сүйіс үті жаладен қамсағын болы тұрар. Бұл қамсағын қадырып нелегеттен мұз ұстар сүрбе хетті көніктен сағаламыда. Бұл келер сыл 2 түхінче сүрбе 2 сыл ақсыне сүрбе 2 күнігерділі бұл ұлығы бардың кериетті. Онтан бұл оны тағынан білген сақа фильм ген бігеті национальный кине студия бұд документальный кине оңырғылжа. Бұл кине бұд бігені келер сыл мұз ұстарығар тақсықта. Сөп, онтан культурный тірәхінлер боларын құрдық әме олы сәлбәқ тірәхін тылдықта. Онтан бұл қамсытпыт ағара біті болылар шөйдек бары сірей көрсен оларан, атақ тәпсен оларан, онтан тәрәхінер бітін ұтақпыд етеген бағахан алақпыд. Онантан бұл олақ өме ұлақан бұл бүппіт ұлақан өленен боларымтан қатырып нәхілегерділі бұл республиканскай солбыт асфальдында. Оның тағынан қатырып ортыс болаты ремонтына тұрар. Бұл ұлыспыт кейінегер бары олақ күйдер культурабыд барыға тұтылда тұрар. Бұл барыта бігеге ұлы кейімдер Максим Кирович Амосовқа ананан кене сыртық атын үедетер сыллақ үлелерді тұлға тұраларымтан бұл культурабыд барыға күн баға хәпіттеріне сүрпе 2 сылға адыржақ ұйығар ұяға керектер. Оны баға керемет көріммөк әме ұлық кейді айпәт буквально сылық айбатынан бігеге ете кен уарғайға керен үлелек біттен. Онықтан бұл қатырық библиотекатын коллективдар Ульяна Николаевнаға әме істігінік мақтаналы бігеге бұл ұлы жамыт аттарын Мария Алексеевна болдың, Максим Кирович Амосов болдың аттарын үйететеге ұлыс ұлақан дерен солталақ үлі ұйталарын. Онықтан бұл әме бігеге Максим Кирович бұд атын мүйететер салауыттан сүрбе 3 сылға бұлағын бұғытынан бігеге қадыр бұдығар әме әлбақ многофункциональный кейін үліға керектер. Инне деметтен тұрамын ұттын бұл Мария Алексеевна атын олыс честәқтік сүге хатжаларға, кене атын үйдеттіге сүнкен қылаттарын ұчоттан тұран мен бұл бәйім артыттан әғарты сұрығы тұттарардың көңілі Ульяна Николаевнаға. Онна бұл за высокие показатели библиотечного обслуживания населения, многолетний плодотворный труд и в связи с 75-летием со дня основания Хатырской библиотеки почетной грамотой главы муниципального образования Нарвский УЛУС награждается Ульяна Николаевна Антонова, заведующая Хатырской сельской модельной библиотеки имени Марии Алексеевны. Улус бағылыға 2500 директағынна почетной грамоты тұрғылы. Онна бұл әме Қатырық библиотекатын юбилейінен бігеге бұл Қатырық библиотекарыгар Татьяна Арьяновна Местниковаға культура управлениетін почетной грамоты тұрғылы. Ағарды Татьяна Арьяновна.
Елена Александровнаға мақтар, дәрәңмекен салғылыбыт. Таптыр идені, табатайыны үлеттен доғыю бұл деги жол бұд болар. Қатырық библиотеката үнер сайдар сағақтарын арыйтығар сүнкен қылатын келдербет бір иделяқпет Мария Алексеевна Охлопкова тығынша 905 сылттан себедесейнен ананын көлеғіттен 32 соғыстата әңкелі сол бередейлерді күлелен үгіз көлуіне библиотекаттарға үте қолабыр болар. Кені идетін іс сүрағыттен сөбілен, дұлғатын уғран тұран күлелебіді. Сырыла күлеті сыналанан тығынша 963 сыллаққа ысысырыз культуратын туйгуна, сақа ысысыр культуратын үтелек үлейтеден үрдік ақ еңерілді. Әғарда тылы берелік жеги коллега бұтығар, салаятчылытығар Сақа Республикатын национальный библиотекатын директорығар Саргылана Васильевна Максимоваға. Пожалуйста, Саргылана Васильевна. Көстігігі, көстігін. Не было слышно, да? Коллеги, сейчас слышно? Слышно, слышно. Не было слышно до этого? Угу. Хорошо, начинаю с самого начала. Уважаемая Майя Романовна, Александр Васильевич, Ульяна Николаевна, разрешите поздравить вас сегодня с замечательным днем презентации выставки, посвященной легендарному библиотекарю Марии Алексеевне Охлопковой. Ее имя сегодня известно всем библиотекарям Якутии, я надеюсь, не только Якутии, потому что она входит в плеяду выдающихся библиотекарей Республики Саха-Якутия. Мне кажется, что это высшее признание, когда библиотека, в которой работал человек всю жизнь, носит ее имя, это самое высокое признание общественности и профессионального сообщества. Сегодня в республике, вот на моей памяти, имя библиотекарей носят совсем немного библиотек. Это вот имени Панаева Хатасская библиотека, имени Федоровой Ольги Верхневилюйская центральная библиотека, ну и может быть еще где-то 2-3 библиотеки, и Хатырыкская библиотека в этой плеяде также является яркой звездочкой именно вот в развитии, сегодняшнем современном развитии библиотечного дела республики. И я хочу еще поздравить Хатырыкскую библиотеку с юбилеем, но и с еще очень знаменательной датой. Это 10 лет в статусе модельной библиотеки. Вы одни из первых получили этот статус. И я думаю, что это как раз продолжение традиции, заложенной нашей Марией Алексеевной Охлопковой. Потому что библиотека, в которой работал такой библиотекарь, ну, я думаю, высшего профессионализма, не имеет права спустить ту планку, которая была поднята вот в течение всей деятельности Марии Алексеевны Охлопковой. Я участвовала, если Майя Романовна помнит, в издании вот книги Евгении
да, как раз посвященной Марии Алексеевне. И так получилось, что эта книга издавалась в Центральной России, в каком Воронеже, где-то центрально. И так получилось, что книга Воронеж. Да? Да, Воронеж. Воронеж, да, вот я помню. И так получилось, что эта книга на якутском языке издавали люди, которые вообще не понимают. Я вынуждена была от корки и до корки прочитать эту книгу и рассказать издателям, перевести, о чем эта книга. И была настолько потрясена, хотя, в принципе, как бы с точки зрения истории Хатырыкской библиотеки открытые, да, все сведения, информация, но настолько была потрясена именно личностью Марии Алексеевны. Сегодня ведь все, чем она владела, это стопроцентные максимальные компетенции современного библиотекаря. И публикационная активность Марии Алексеевны на сегодняшний день, по-моему, еще не преодолел ни один сельский библиотекарь. Я тогда посчитала около 100 публикаций за всю ее деятельность, посвященные деятельности Хатырыкской сельской библиотеки, Максима Кировича Амосова, вообще об общественной жизни, о человеке, о душевном, да, состоянии, как говорится, культурного работника. И точно сегодня, по-моему, она вот номер один по публикационной активности сельского библиотекаря. И мне кажется, еще далеко до нее всем нашим современным библиотекарям. И сегодня она является примером вот такого бескорыстного, высшего профессионализма библиотекаря. К сожалению, история распоряжается так, что не все достигают такого высшего уровня профессионализма в труде. Но вот Мария Алексеевна как раз оказалась тем профессионалом, на которого мы и сегодня равняемся. И хотелось бы, чтобы вот именно ее жизненная позиция, ее жизненный опыт стал как бы для нас вот именно той планкой для воспитания современных библиотекарей. Отношение к труду, отношение к жизни, отношение к общественному труду. И мне кажется, что такие мероприятия полезно вообще проводить на республиканском уровне. И ее опыт и опыт Хатырыкской библиотеки и сегодня нужно распространить на всю республику, и я думаю, и полезно будет на всю Россию. Хочу еще раз поздравить коллектив Хатырыкской библиотеки с этими уже 3 замечательными датами: с 90-летием Марии Алексеевны, 70-летием Хатырыкской библиотеки и с 10-летием в статусе модельной, то есть это значит передовой библиотеки. Спасибо вам, коллеги, за вашу работу. И хотелось бы сегодня вручить почетную грамоту Национальной библиотеки коллективу Хатырыкской сельской библиотеки во главе с Ульяной Николаевной Антоновой. Обязательно доведем до вас эту грамоту. И я думаю, что ваша деятельность еще с большим энтузиазмом, вот как раз и 22-й год впереди, и другие, ну и не только связанные с такими датами, а вообще станет самой мощной библиотекой в республике. И я надеюсь. Спасибо, коллеги, что показываете.
Благодарим вас, уважаемая Саркалана Васильевна, за участие и за слова поддержки. Терехимитин салгыбыт. Окурдук биги бу терехимитигер билген нехлеппит катырпыт баһлыгар бияка катырпыт баһлыга бу жөрөкүнгө колбохор катырык муниципальный терилии баһлыга Юрий Вячеславович Дьяконов. Пожалуйста, Юрий Вячеславович. Өтө күнүнөн эйлер да. Эйлер. Өтө күнүнөн бүгүнгү үрүлү актерахин кыттылактыра. Ата бастан туран эгини барыгытын Мария Алексеевна 9 сыллах юбилейдә кылынан этити кеченни катырык нехелеген жалтатын общественныгын туз бәм апыттан агартылыбын. То биги бу эдер көлүнө Мария Алексеевна тынагар омуйок ен өдөбөппүт, но кени үлетин ологон жагын агам хастак жонтон бу атын источникта кенигелерден агамыт билебит. Оннотон мен туз бәм ханам то бу бүгүн манда мустубут жон бары билебит кенени үтәк күчтәк общественник бедин жылатыгар күчтәк специалист боларын. Оннотон мен бәм уникальный кихиден беледекпин багарабын онна үтәк энергиялах бу хатырык нехелегер кени бу үлетин таханан бу үлетин өсө үрдүк тахымга тахаран ол тагар нехелек ологор кыттыспыта үлете хамнаха кихи төрүгөттөн бу тияк солугардылы бардын терисен тижон капсянын хиттакат ол ону беледекпин баарабын. Оннотон биги кинини колобур оңостобут эдер көлүнө ону кихитте бу нехелекке билген хуукта диэ кахып ти Елена Александровна этен хатта де Максим Кириллович Амосов библейда халыгар тотула турар объекттары буланнары те Мария Алексеевна Максим Кириллович Амосов ата үетитигер оннотон бу реабилитациялымтын кенне кена ата таксырга шуда алба улан үлени иппута бу депутаты хиджан Ман Александр Васильевич Эпиден курдук Жокускай хатыры автобус сырыта школа тутута, музей тутута, эти үлелер, такие үлелер, легендарный халкы бара тураллар, кини вырабатывает давид механизма, когда бу юбилейный хилгеметон эти асфальт бут гәрите, кини тон үктәбит сола те салгы бара турар дембели техник багарабын. Оннотон Мария Алексеевна атын хырдык атын үйетитиге бу модельный библиотека бут кини атын чүгер музей битигар бастыгы тәшкәнне китәккә Мария Алексеевна бу музейе төрүттән билеген государственный музейге тие үнән хайттан турарын эме тугулур токпар стенде бар. Оны таханантан биге бу Ульяна Николаевна библиотека инициативатынан Мария Алексеевна Холопкова атын улусага эңерге кайыңден тетин оламыт үрелеһе жабыт. Оннан бу юбилейный хилгар улусага атын эңерге биттен биге эрелләхпен. Şu tugul bargıtın юбилейный хылынан тетигистенlik ягардылыбен. Мактал Юрий Вячеславович. Эдиннети коллегалар бар бахаран этемете бу кырчыктагы Мария Алексеевна бем төрөбүт нелеген чечири сайдарын тугар олус үгүс бу турошсулары аспыта эти Юрий Вячеславович эппетин курдук. Бу культура объекттарын, музейи, тас объекттары, тас асколаны туттарыга үгүс сыратын барабыта. Манда үгүс утарлыгыны көшүбүтеген белетени Канада, онногор аймактар толуругар, ол кемнерге обком, райком, эрдек салаячыларыгар приемга кирен вопростары бахарсара. Бу барыта ки бияка кырчыктагыны общественник краю эретечи, онна библиотекар боларын бұғытынан, амбастан библиотекар боларын бұғытынан, онна нехелегер авторитет болара
ити тоğulup gen beleden etin kanadı. Onun ottan bu eder kollegalar var. Emi bu Mariya Alexeyevna ata kolabor bolu gen erellerken. Söz bihiqa eğerde kohan kolbanan erer ol kurduk bihiqa bu terehinge kıttığını ıla kelle Stepanova Tuyara katırık ortos polatın toksuz kulağın üyerenetçide türebi duyduga taptal tuğuna pahalı ağırga pahalısıdır. Ini apa ini? Bihiqa hellibat hiqa illardu. Söp Mariya Alexeyevna өлетін салғабыт библиотечный үлі ветерана. Әме ыттыр кейбет Евгения Афанасьевна Дьяконова 2010 сыллаққа білімнен тахарбыт Охлопкова Мария Алексеевна ыстатыялар ақтылар денгендетін ағылырым. Мария Алексеевна сөғымер өлетін қамнағын тағынан қайда құрдық ең общественный өлені үйпыдын, кені кені үтуе майкыдын. Болғырбат күстәк санатын жигнәк қатыгер боларын сөғып қарасып. Әжейін туғынан істің хирек ақтığını оңырылғар, аммосаттар қалын аймақ тек тұстар жанларын Максим Кирович, Мария Алексеевна аттарын үйеті тиге тұз қылатын келдері сұлджар. Биге ме ұтыттыр кейбет, Саха Республикатын үтілі құчытала, Саха Республикатын үйеріңілейтін тұйбына Яна Егоровна Корякинаттан. Бағалыстар Яна Егоровна. Үтіе күнінен үйіңгі әрәң күттілаттыра. Беге Мария Алексеевна иетті Наталья Кировна әбітірділер. Онына беге әбіт Дмитрий Кирович, онына Максим Кирович бірге түрәбіттер. Оның свәстен де аймақтағыт. Өте өшірі бірге түрәбіттер болбада тоғыз алтта бірге түрәбіттер. Тынна қабдамдар оғланан ұруларынан білеген сүрдәқ әрбәкпет әраға сендері қос сендері ақтаққа күнчағыда тұрғарылып бұғыла. Білгені аймақтар күтті бісеге білден тұрат Амастан әдейбет Майя Геннатович, Мария Алексеевна қолбағыда ол күрдік Москва олар аймақтар бұдын. Ол наңға түбеннен Тибеттен сағалан бұлдан ғадылы, мәңгі қаңласқа бар аймақтар бұдын баратын кені севәстен иддәйіп жүді. Мен кенеттен білен қалбыдым, кенеттен бәйді әппеті уже кән үлеләбәт болан, мен сағардым, ғырайттым. Онан бұл аймақтары түміңіне баратын ән салғыған дейін әппеті Мен наматты ұсқылатығар үчіталлағыты мұратта. Онан үйерақтақ кеге әндеудің ехен тұтылынан үлелі хиджабын, семлен бары аймақтар бұтын күттесі бәсті хатығын, оны түмілен кәдер көлуеніне сенлерден күтінлерін әрібін. Оннаттан әдебет Майя бейгіне Өтедік төмен бар түмпіті онына кәне баран, намыңа бияқа құрып сідер әді. Оғандық бітіттен әдебет кәлі ғана кәлі кәдіған
Olarak bütün ekibin ondan kinet emiye ubayan tulaya habıta olarak iyikte hege bolan emiye edbakpet settawa yemet kurutu badaya ki hete ona kayagay bete kapsiranı mehe yine cevapet ostobututtan lan kiye parılan bir dana bihi kehi ubut kurdu konu yeren kasırdı ona oltan kralarım baktılarım bıraktım kineha tabugar olarak takaptırın olarak sillere de gençim keneşküle tefsirde. Atem bilin epitten kurduk bihegi ay makamiyatu ametere yürüyecek sabahda da olun, yübüley de olun, evetler kime metihak soga atarlı da olun, mayettan eğitim, maye bilere bulacağım. Evet, ağam kare kırcan öbürdüler, mayettan eğitarın, maye bilere bulacağım, herhalde yerine gibi. Ona bu biblioteka jetiger Maria Siamla bian sahan bibliotek sahan bibliotek ondan kurutu biaka jalla ay maktabet ondan bulandan iken bir tüyli higer plakat suriyan istende kahvet olsana kumarga batmanga kahvet taharan için ondan kasme balahala kahvet taharan ondan ubayım sıvaybatın emiye orut mandık kafeler en soktar da ve bir diye doğan kıyıda sıvaybatın oruttur diye loş katır bir katır dila ağamız sotta emiye maya salayya gem olan tamadalan tohta şey batı terennaktır sıvaybalar bu polutlara iki vaybanı tereyipti ya onunla biri belediye kırmızım olacağım ben olardan öyle polutun kaditten iyem barargar onunla ağa ehem barargar gelen alaranlara bir günü higer sılay albumu oğram bilebilir. Hatta albumda urukku kartısları vurduk sığırttı onu sığınna ola yılga kartıska sığınna kırdı. Küt sarkarlar, ağız sarkarlar ağam kırdık ayam bir. Onu belediye gördüm. Onu pınartan bilingene uca cüdden sabığı dedik. Miyaka sıcallar Tuhan nada material karargan nakpanamin ola donere evet danatın evet danatınla görevin. Ondan sedang maktallah put bir edibiyat Maria Siamna. Kini ola kaçınan igen onluk material birbet sap birbet ete bolan bara. Kini bu öyle sanatta satira olay bolan bir yaka engmite İspit kafalarlar kolaborasyonlar behegide kolaborasyonlar maya orduta maya yumurta gen bilin ödü sana hecebet ondan bir Maria Siamna onluk bu keng aymağa tümehçinen belirtiydi Moskva'da tüyecebet Lena Maksimavna emiye bir sulu çekip sevdi etim Maksim Kirevişata rehabilitasyon kenitten Sakayırıktan nahan belki kinlerdi hıccar bulmuş. Onlar bara ama hapay maktarına bir killeri. Ondan Lena Maksimavna mayette Maria Siamna tanıytırı. Bu kimi diyor. Moskva'ya da hatta mı yaktırıyor sakayırıkta. Biri bilingin çugas tatakta bütün biletler. O kuru taltı her canlıların bilgiyle bilirler. Onu Maria Siamna katanakta kapıtıyor. Kim kelbitin mihitten kelbit min rekomendasiyalar kulakını mihitten kelbit Türkiye takdirine olardı diye aymak bitir. Bolar gen onluk gen ukas kelbit gene maksimumla. Hatta kendisi can edilen urut ki hem bolar Moskva biletteki o onu bile ki de kurtulsana meraklılara bolar. Böyle maksimumlardan Kara beriyadılı Maria Siamna sirdahtı istene kami sanirete eti bilinge Respublikanska Государственность музея Аллутгар тына буде диагатас яде хиддем бутына пар омолунда де сибдан юрдө долгуйбута Maria Siamna
İki kurduk, kılgasta kepsede kattın, olup paras kolların batı kepsede kattın. Kolla kılgasta gidip peki, gidip mayı siyemna öbütüler sanatlar kurudun ben. Мақтау яны бурунна. Мария Алексеевна сатааматаға диен соқ. Иллен кемигер истенер, уханар, идей яны бурунна. Кәпсәбілін құрдық, оғырочуд берде. Юбилейдары, сывайбалары ұйтар, терьер сценарист, тамада. Айыр үліннен жарықтанара, ұстатойылары сұрьяра. Библиотекар дүйгелер кылгас, ити анабыл қоғаныру әмие сұрый бұта, бұл кенигеға әме киімдетер. Ол күнтік мантан мен кылгас қоға ағын хетімерекмен бағарабын, ол кені атын өйдүйеға білеген бұл бейге кәпсәтейбетігер күттіғарғар ұңырабын. Мария Николаевна Габышеваға анабыт қоғаға. Әргечиен, урбачиен, әрчиме оға уғарабат. Тегеген бұспаққа телевизий сөйлетші. Арыт түбәхет, арыт агитатор, салаятчы. Аз үйел мал салқы хайката. Народ итағаллағы, қотын қан. Ие, бар жон мұспұт байын әңселі қочытын ұтчатығар кехигінан керехилей тұр. Медертіллах оған қахайкатығар Мария Николаевна Габышеваға. Еге салаятчы бұтығар тыл деректін бағарам. Звук. Мария Николаевна, микрофонның қолба, ете күгіл тұғын. Видеоған араран бістен. Да, етіндік табылғынна, аны микрофонның қолбын. Қая елді? Кәлледі? Үтө күнінен, үтө маны намым жона. Bir gülüläbit kollegalarım, biler bilbet jonlarım bu büyüğü meriyetiye kıttaşılar. Min naha yören dolguyan olurabın, kırgıtlar. Doğu yeter git, bu behigiz asput toğuru kulturuyla hettere bolan, kanı göre tuğra herge var, ulu jonları, kenler yübilene dağların biletir bollak butna. Behi bugün behebit kurduk. Bibliotekaga öleläbit, kollega butun. Kini tüyelerin olur bu toloğun ületen kamnağın sanan naha şöy beçeretleri bipit bu oluq etergetli ohun kemge öydebüllak merpriyatiye bolar. Onu bu maniteri bitcanlargo kin bibliotekaga, katırık bibliotekatıgar Aleksandr Vasilyevичка aymaqtarıgar min beyem maqtalbın tirediyakpın bağırım. Ota haspıt doğru jonur uydan aykallan ütüönü kerege onu jonu uguyan üleläbit bihi delaga dagany bibliotekany bili kine diyen attıqtarado onu terelte üleläbit bihi jollaqput. Üjüy tereläbit yemin meni jollaqput dibin. Maria Alexeyevna tuğunan eter bollaqqa iti tılapit jon naha söptük oluç kini ületen kamnağın johunluk hırdattılar. Min onton naha yörebin. Onna bugün kısırlığa yakınlarda Maria Alexeyevna'nın kıtta balatça onluk bir hentette hıltan ölür dılı bir tüvik ki betel bağı bil betel üppet. İyi kapsabık kititten iyi taksılık kinege bar faktörden öse horkolorun bil betel üppet. Maya Raymanovna etemete itim miyaha anavut kohonun kini miyaha beber lisneppeteğe o gün isteretim bolamaran tutalikpin. Onu pahalısta kata miyaha ıtarın ere. Igor Petrovich Pechirkov'u pıtsurugar miyaha miye kaygan maktanan huribit ete. Onu Igor Petrovich ağam berbite miyaha. Ondan iti kohonu bilbete ipin. Maria Alexeyevna biletiyesini öyle çakçı peredaviga. Min kinini kıtta bilserber inspektor kultura делін hevitse kelin kin biblioteka direktörü bolan olaramın
Мария Алексеевнатын үсетеки наха толлор этим. Потому что кини наха сутытыллагате кыржыгы кахандаганы олох кистебекке итагаскин быгаскин олох хырайга этер иделагате уонна бигиттен тахычы иникини өтө көрөр. Кини онну кайдагыра наха чөй жогордагате, айылгаттан берилер жогордагате. Того кини передовой библиотека болбутай. Оруянга бастан кини бастың опуду төрүени бете зоошуну үйренен бетербики библиотечное отделениени онун наха тардыгар эте. Ол иин культурна сырдытар оскола студенттарын онна улан өдөгө бар культура институтун искусство институтун студенттарын ан бастан сакахиргер кини Панаевтын ылалар эте. Onu bihesse biligi gelen öydü bu dinle eterge biligi körüge nadir sana öyle formaları nadir bolan imenne bu studentleri ılan kinerten eme öğrenere bitbeydi. Olihin ületiyer kamnıhıgar an bastan bihoruya motor tok par hangani kinikiller eredi. İti bastıkta. İki sütü eteceğin kini Maria Alexeyevna Maksim Kirevich omuhap ütürgenge hıccar kemiger Народ өстөөгө ден атын эркени кемигер Мария Алексеевнага бу народ өстөөгүн аймага диен кимде чуга хабат кемигер кистиева нахалбак материалы комуеребит. Бу олох мужество дек канада. Очтоо кемге народ өстөөгүн туунан материал комуяга жерин кимеме олортон үйөттен биллангана конечно кинеха үтүө болбак боллади. Но тем не менее кини төһөдай маа болбутун иһин ити материалы бетер-беттен комуян малахалы муньюнан ити этергедылы государственный музей болбут беги кен туттар Максим Кирович музея кини бу именно Мария Алексеевна үтүөте. Аңарда сизи дехин кинеха этергедылы кихи кина атын үтүтүгө бетел баңуронсеп. Онати катырык баһалыга кинеха улсааты ниңерәре хыджаларын истен баран наha йөрдүм кен тутуннум эти Сарглана Васильевна эттеди библиотекардар аттары берилди бит объекттары даганы ки үөтетилди бит памяттары даганы практически соң керете бет аяктар бакка агылар ди. Онун Мария Алексеевнанан бейт акчы кен туттабыт кини үлетин камнахын үлетин опутун таргатабыт ити наha кайгаллах уа. Кыргыттар же молодец кыт Ульяна меха эбедер кихи келбитин очолорго. Билигин боллагана республикага тиер тахымна улахан мероприятиялары ыппыт сиппит котпут библиотекар Мария Алексеевна традициятын үтөөлөтин камнын салгачы болбокунан эйгин мен исүракпиттен ардырыяктын баарабын уанна иники үлага тиер камнаскытыгар ситихини баарабын. Майя Романовнаттан bir kördü hüläkpin. İki tığınca hülbek yılga turak mustaqqa hüddä hoçuga kulturada barga hüläga kirekte. Ondan sebäpten turak mustaqqa üledäbit kultura ülehitlerin tertelerin tuğunan kiniye tasargı baharından kultura ülehitleri üleri hicjallar. İti vопроска. Olgunan baran biblioteka kahan ahıllıbıta össü dağını çoğukaya billibak kudduk. Kiniler ağa hıcallar bu Toyok Mustaq bibliotekada tığınca 905 yıllığa terildi bitegen. Ondan elbek huruyularga hurullar tığınca 902 yıllığa bu biblioteka arıllan turardı. Men sana akbar Katırık bibliotekatın dannaya emiye çolkaydığıga nadir bağılaq diyanıbın. Потому что tığınca 904-6 yıllığa koruyonga 2 biblioteka var diye bittir. Улата Katırık onunla первый Mustaq. Ondan kini bollağına bilgin hurullah hıccarından atın da atıla Katırık keni. Ulyana Nikolaevnayan onu çolkayın tohtarın ere, bilerge kömülüherin ere, ağaççılarga dağını, beyaka bitiranlarga dağını. Toyok Mustaq'a kulturul ehitlerin tuğunam kiniye takkarga bulanlanan, üle bararından hevesken, biblioteka özkötün kini tığınca 902 yıllığa ahıllı bop bollağına keler yılga yübileye bolar. Onu hiç vопроска beyaka hit Toyok Mustaq uluqtaq durur kömülühün gömün Майя Романовнаттан
көрдөбүн, потому что краеведтер итини не час булактыра. Мен колобур такамын бем дар кыбы кыгымете даганы билин ити пандемиянан хевестен канады бар бапын келбеппин дия олорун. Вот олейни тинник ити көрдөһүләкпин. Наха чөй мероприятияны көрдүм, астынным. Уанна хамай астынырым диен аспыт үйе, аспыт үле камнас умнулу бат эбитке. Кени үчүгей традициялара, үчүгей үлөтүн көрүңнере билин халканан бара тураллар диен. Онны үлеләбит жоннор тустарынан наха чөйдүк актан бу этергедлы юбилейне датыларын белетәһен. Наха чөй нам улугун библиотека тигер үчүгей традиция. Онны ветеран культура лехете боларын быытнан Майя Романовна яха лично мактаныкпын барыбын. Александр Васильевичка мактаныкпын барыбын, потому что мигин бу диалорар беделен кихидеңгит умнумаккагыт улга мероприятиялар гидер өрү ыңгыран хырытыннарар гидер ити бихитне ме кынаттыр бихи үлөбүт олокпут так аспатага биттен жоңо тугара соолу каллар биттен бебитин үддүктү кананар битер ити кыга берер. Онун үлө жонун туунун өрө тутаргыт хамайсык тугара орыйон культурный ологор соолу каллар битжолу умнубаккыт кинер тустарынан этергедылы түгеннерге түбәһиннәрәңит кепсиргит, тарқатаргыт, билихиннәрәргит, наһа үчүгә. Онан эһиәхәгә аныгы кем культуратын тәреттетен улахан үләһеттерегер сетиһине, кыйыны котууну, билиңи түрген ырына камытыттан ола калтыбакка, андойдол оған кыттет эбестеңе камсан иһергитер багарабын. Оннан самай главная эги чеген чебдик доробай болу кутуннады. Этеңе хыттин макталы кытта. Истен мактал Мария Николаевна. Ити Мария Алексеевна манна актыдыгар бу ити туруласпыт объекттарын, музейи, остас осколаны, клубу, библиотеканы туттарыга кини адым катырга осколатыгар иңери турустуга өйөбүт ол. Орыйон салаятчыларын, ол кеміне бар орыйон салаятчыларын наға чөйдік ақтар саныр. Жолдан Савин, bu Григорий Михайлович Савинға, Савиновқа, bu Сидор Амосович Филипповқа, Егор Михайлович Ларионовқа, Матрена Васильевна Петроваға, онна әйеқа, Мария Николаевна Габышеваға. Мақтал тылларын биллерен ақтыдығар келдер бітеті, ол барыта банны кенегеға кел бітеті, onun оттан әйеқа бұл бігеге үтөй доғар бұтығар, салаятчы бұтығар, ветеран бұтығар, әйеқа чеген чәбдік дорогияны, әтеңе сұлдені бағара бұт, оннаттан құрылту, севестәе дұруақ бұттен әрендері бет. Мақтал, Мария Николаевна. Мақтал әйеқа, Мария Алексеевна қоғанын тіреддер. О, я спасибо, Уля, спасибо. Так, Мария Алексеевна библиотечная бирге алтыспыт жөгелерин, өлендәхтерин алтылыргар, билеген билегini катара bağlılar, билеги ветеранlar бұд. Екатерина Георгиевна Захарова, Уваровская Клара Романовна, Анастасия Гаврилевна Эверстова, Екатерина Васильевна Сивцева, Клара Петровна Носкова, Марфа Васильевна Атанешникова, Ольга Егоровна Иванова, Марита Афанасьевна Сивцева. Бирека билеген партизантан колбануга, партизан элегиттен колбануга, намолугун өтүк кейте, Саха Республикатын культуратын тойгуна, народ мастера, коллега быт, Марфа Васильевна Атанешникова. Пожалуйста, Марфа Васильевна. Манда бу кенегега кеняктыта не кейбите, онна она был корона кейбите. Дей, Марфа Васильевна? Үтө күн болохтун. Мария Алексеевна лаган аттары тыртақ, кихи барыта билер кихите. Республика библиотекадары үксе билер кихибит. Бихи кохор оңыстар кихибит ете. Ити
Janaqtыта barıta söptəx. Çaqçı min ilə qaraqpınan et duhavınan birgə hıcıbıt kihim. Kinine olaq bilevin. Ejiyim kurtuk kihi. Wanna bete dağını min ilibitten siyete hıccan. Onna manna barıtıgar. Tebistenge betin gıtta icca hıccar ete. On toyan eti kendike hanıvına. Tağati min nal icca hıccar ebite valla diye. Boğat. Kine sürdək aktivına iti heri kennitten bibliotekadar terillen üleliller. Onna kine o kemnetten ülelen ületin sağalabıt bolan sürdək örek ötəgüllüləxtik. Sürdək elbək üleni hağalabıt, biblioteşin üleni namoluğular sağalabıt kini bolar. Kini namoluğular samay biller köster bibliotekar kini ete. Onun kini tuğunan kıgaz çapçaras kiniye taksıbıda anmannay. Hite namlar taharbıttarıda o kinigeni köre min ımsıra hanı üretim. Emi bibliotekar balamın manık takıbıt kehi dudiye hanatalan ılarım elbağıda. Onu elbağıtık ağar etim ol kiniyene ağabın ülever kanyeşnemiye tuhanar etim. Boğat, Maria Alexeyevna sadabatağa hoğ, kıybatağa hoğ, bilbetağa hoğ, jonu bartın biler, derevinetin jonun bartın biler, uluğun jonun biler, kiste varılarıgar, küs kömö sübehet amahat bolbut kehe. Beetinen elbaq kömönü emi oŋurbut kehe. Kini elbaq jonu biler bolan sürdaq ületiger, elbaqı tuhanar, elbaqı ületer killerer etem. Kini iti eterge dılı bu namolu var samay elbaq praktikanlar kini yağı hıcıbıttara, bihen ağız kehe, Eşede kötü türlü bir tablo kasta ki kini yahek elbette ito ölüyakmentten, ölüyenten, avaytan, tampattan, bir hayanskaytan, toh horta halımattan, toh var iti foto doydulardan, anı çukastağı ulustartan elbek praktikanlar kenen kini yaha öğrenmettere. Ol higer bihigemiye kelemmit, tüet kız kelemmit, emi kıttı bappat. Victoria diyen, Petukova Evdakiya, Shibulyova Alexandra Ivanovna, onun min kelemmit kinyaha praktika var bappat. Hüdda kinyaha praktikalarga hüdda uçugay kini Allah çakçı kayda kulalirin baratın beyte kadar bite. Onna o sahne kırcık eti Maksim Kirov Samosov tildevit kemete jelata onun kini kağıtlardan ja bu maksimum hoptuğundan materyali munyungen biyaha epide. İnegenen iti bastaki papkalara, iti bastaki komullulara iti bihege elbağa komuyan itinne papka elbağa materyali bihe komuy buput. Bihe iti ülelir praktika varar kemmitiger. Anı bu praktika varar bu terbaldanı bihigini iki kığı betin yeter olak buda. Olak betin yetiger. Onna mamata var ete Natalya Kirovna kine ağın sahın bihin no ol ciyaga bevi tere bırahaniktan bu. Anı kine onna bir nahtata olanağın min üretim. Onağın ıvınca min onna praktiken lana hicbutum. Anı kine boldanı nam betin derevine teger elbaq aşısını öylene tolar bu ki hemiye. Tavarısı sud birisidiatele, arıgını her komisiya birisidiatele, toğpar merepiratiyeler ıhaqtar komisiya birisidiatele, barıta kinitten sağlanak, toğparıta kinite hoq bolbat. İnninen ol sağına me ıhaqa me kıttıhan turabıt bihige ıhaqa aydaqtar iserge. Olihin iti kini elbağı verepite barıta min olaqpar min ülever, min derevine ver barıta hamıram. Kini kurdu korona ülelabite bippin. Bu kırcan bana hanataqqa. Eterge dalı toğpar aşısını nagruskalar presidentillere bolutalan ülelatim. Toğpar iti ıhaqtar komisiya presidentillere diyen toğda elbaq aşısını ülelen kellam diye kırcaq bardalan. Boğdan ite Maria Alexeyevna praktikalamıtım naha çüge
Üleber eme rovna kini kurduk. Emeyte kahıttan kine nahadbak kahıttan nahadbak papkaları orbut ki onu üleber eme papka ve onu komuyan. Kine kurduk rovna ülelebetmin. Elbek eme isteyene kahıtların taharan. Elbek biblioteşini plakatları taharan. Tuğuk bor açutları dayarkaları varaların keriyen. Polivo istanları keriyen. Rovna kine yandı ülelebet ki. Onu kine tuğun solun batıhan ülelebetmin. Bir cemara hanataka. Buat. Ana Maria Alexeyevna tuğuk hüdden doktor ete min bilerebet bolan elbakha kömelehinlere hatır ete. Onu da gühün kayadan kömeleher etim. Onu da praktikalanarken mitiyer bollağına maksimum muhab olur bu balağına diyen balağın kötüren killerin balağın tupop bat. Usubodniktan. Ondan mineme barbın. Ondan kendiki bu balağını kötüren kavisbitter diyeni istemin isper xomaya hanabıdım. Ondan o balağın tahıgar amparemiye muzey barite. İte bilingi muzey, ininağ muzey. İte muzey kemiye gırbıta. Ondan min bu muzeyga tuğu bir yakı hövidye tokuy bağa tühem baramın jamin. Onu çahılan ipbiti. Kendiki o çahın bara bitiyordu. Suğa bitiyordu. Kalavra açamı diyeyim vallahi ki hakan da çahı bir yen sevete vallahi. Buat anaturan maksimum muhab kırkıtları kelelder igin geneme miha süren kelenler emi kömülhenler ete as çahıgar kalavra çıkartoska boldun. Şuagay boldun, tuak boldun. Mingitten kömülhenler ete. Ona übileye bol butugar emi kömüles ya baktım diyen kömülhenlerin o sahanı sivince onu yitiretim. Onu onca kirete eteceğim bir devam diye. Da tuğu kadar dağını vardın min kömele hadiret. Opsayna. Ondan sonra Moskova'ya tuğu üyerinlerete siyene kız. Onu ol emi taha sıpıta. Onu bir iki olgun küleyde Moskova var bu par. Onu ol kene taha hanemi. Hidjem bir bit ol kızka. Elbağ edildik elbağ kömelehenler bite. Onu tuğaha korakam yataş yılbıta. Onu mi kömelehenler bite. Çabarıdır otumun kömeleher ettim. Bilin tınnav olur esse kömelehemete. Min manlık bilin elbağ söylenen olurubun kini bilbeke. Soğuk bolla budduk olurubun elbağ bilbete. Bilin tınnav olur tehelak bihi bilge hüccehen tehelak mümkün yaha. Emi sanatıgar küs bolar. Bulomete elbağ kömelehemete. Elbağ kapsitiyeti bit. Hüddağ hani toğuk dövletten ola çağıybat. Ola ülağa inniki beriniyle kıhe. Ondakini naha çihine, naha köne, toğuk dövüyene köyüre huaq. Sığağın en yaha ola baltacı, hubu otarı körün oların eter kihe. Onda elbağ ıstatıyaları horuyar. Onda iti elbağ bilser canın kıtta, kas bildi praktikanların kıtta, bilser ustuyenlerin kıtta, baralın kıtta olaq soruşsar ete. Dekini onu bir emete tiyere evet. Allah eterge de ola kahan dağını sinyamat. Men kahan utuyan yılların da bilbektin. Kıttığı uhunlu utuyarın kahan da kötbete. Hüddağın ola edde vayet durar ki koyup ba ola koyup elehçikini. Ya şeyleri ketehevit behi praktikanlar kihibi ola koyup gelecek. Toğuk barülete batı müridane de gelecek. Hüddağ hülehit kihi. Elbağ öleyen ottan etikini elbağ sitistadi. İtülügerdağ muzeyleri teriyerge. İki muzeye terisibki. Bastaki muzeydi, ikis muzeyde. Anı biblioteketin bayıdan, tehelağı bayıp bıda buluy. Bu olnay materyalından, kinigenden materyalından. Ese o sağlı mebel anne huaq beyte uhanar. Ergehi kurtuk beyte uhanar. Tehelağı polkaları oran, istendeleri oran. Bu olna öyle hekki. Hüddağın ki o bastır, ulahan aptarı tattaq kebir bolar. De onda bu üçüge kinigani kıcık Evgeniya Afanasiyevna Taharan bu emi bihini üyöpbite. Bu yine umnuğa faşçı xala, John Aktır'da umnuğa xalı ete elbette hep soğuk olan xalar. Johnlar da bir generaller. Onun bu edde uspeyden bu aktırla aktı komayan kiniye takıbıda hüddağ şüge.
Onu össe dağını kini tuhunan kiniye taksıya turdağa. Onu de katarık bahalıga ettemin itini üyere ettemin iti tuhunan etektadım. Kini atından uğusa da atından ayandan ada iti epitiliga turara bolu den hüdden erenebit. Onu össe dağını Mariya Alekseyevna Cihalatın kasıhan kini ületin elbette komayan össe dağını üçüge kiniye taksıya den erenebin. Бүгүнгү биечери ыппыт жаңа улахан мактал. Мактал, Марфа Васильевна. Бүгүнгү көрсүйүгө Мария Алексеевна үйрөтпит такайбыт кыргыттара, туяган катарачылара, Дьяконова Евгения Афанасьевна, Ульяна Николаевна Антонова кыттыны ылаларалар. Билген тылы берекпетін бағарабыт Саха Республикатын культуратын тойбунгар, қатырып нәйлеген өтіп кейтігер үлі ветераныгар, краевед, оту ота литературный түмсі чиленігер Евгения Афанасьевна Дьяконоваға. Кені 1911 сылттан қатырып библиотекатыгар Мария Алексеевна ұйытынан кәрдейтінен сөбетінен аматынан библиотекар үлетен ымпығын, чымпығын, толыры бағалан, Түрден сетті сылыстата bir әйгеға білен идаға бірегейлік болу үте қолабырын көрдірбет бейге бір ұбастыр кейбет. Кені білген бачоттақ сыңнялаңы барар, бегін еш сүректен мақтанын тұран Евгения Афанасьевнаға кені бейетен баға санатынан Мария Алексеевна құртып чолу кейі атын үйететтен кенеге тағаттар бұтығар істің мақталбытын онына бұл сырдык атын артатыгар кылатын киллер битигер мактал айыка болдун. Билген Евгения Афанасьевнага тылы беребит. Пожалуйста, Евгения Афанасьевна. Үтөбүннен күндү отур. Евгения Афанасьевна бигелелебит. Күн литан жүзү саныбын. Ben bunun jolundan ağanım, kini süvetlen amatından kıddık dağınım, kini kıddık emeğilen kelle bitmişti. Kini tuğum gınarın batın tüpten kıddıkça papa okumuyan, niye de telte diyen, tohumlukta diyen, düğün olarak diyen, sıcak Kine kalabalığına batacak. Kine nikittemen var. Sen böyle dalıyorlar için. Kalk bir kudret kentin avutman acaba olamaz. Ne haydi herbet. Kine mi kapatırız acaba. Bak, bırakanlık edin. Peslim tıgın nevite. Şimdi kadem şükürde konan toltuq bay. Tamoy bay kurdu konu. Hadi kitana kurdu ki tollahanır. Anton kepsi hem badakana ona engar hem badakana şöyle bay sıksın nagas. Ona tu şöyle bay hüveyet. Kinlim bir gülü kemer bilecek hayır. Bol ne bak heykelerde. To horokta ki yolasılları horokta çahane tohtunlarların artıları horokta tuğur tünüleni tuğuramalar mikellere. Osuna ki helostun an havalı öğretti ki gider öğretti ki onu bak bahar yaptı bir şeyde. Onu beyazmanı göngeren kurtu öğretti. Kolları bir yakan bol bas kalacakta davan kalacakta. Onu Yunus'ta kırgıtlara kıran. Davan kalacakta. Onlar kayıt ama kırgıtın el bastı. Bir şey ka yerin masın bir şey ka betin mungkin ya altı da kehitin. Malaysia betin olur şimdi bakmanın lete müdür tabii olur gelir mi tabii tabii gelir
Muzeye gidelim ha artık bitti o karakter bu var. O koyu halalı dedi. Onları ne bileydim bir gideceğim orada onların orada onu bir tekrar baktı giderdi bir kendini vurabilirim kendine yirken biter. Ondan hamaktanlara yürükçü min lebin doktor kirvat gerek git onunla. Dokbunda kanı ıspak tokpak kuşu bari de cahçınlar maktan ete. Timna şu kini yapmak maktan kian tuttu letmen. Maqtaa lidini panasemna. Ketubukkan maqtaa. Сөп, тыгынча 990 сылтан Мария Алексеевна пенсия сыллаққа Мария Алексеевна пенсия тақсан. Эстафетаны эдер специалист Ульяна Николаевна bu эстафетаны ылбыта, онтан ота, отыз 5 сыл аспыт. Билеген Ульяна Николаевна библиотекаға біліңе bu saydılar olarak saydılar kemge kayda kuleli kamını sucalların kinler sitihilerin inniki bulanların tuğuna kepsiyaga Maria Alexeyevna atını ürettiğe tuğ kuleli tuğların tuğunan sırdatıyaga bağlısta bihigi bu tuğu birebet Katarık Moderni Bibliotekatın sebedisigar Sakar Respublikatın Kulturatın tuygunular kollegabdıgar Ulyana Nikolaevna Antonova. Kollegalar ötürüklerinde ben Kırcık tınıcı tavış sağaman noktalarda fevral ilten belirleyeceğim Maria Alexeyevna'nın habbiyen onu bastan tığız tımını gede oğan noktalarda kalktığından bizim oğuk naha tımını günlere tavardıyım. Onu baran oğuk bibliotekanı kırımamın naha oğuk sahuybutum naha oğukan bay biblioteka naha bay materyalne bazılar tuşpa ceyler biblioteka kitken naha astımıdım. Онотон бихекни Мария Алексеевна традиционно не салгы делают, краеведческая хайскаларда делают. То бар муспут байын бардын то она делают, она ол Максим Амосов папкаларын, кадырык тугунун материаллары мен бардын ацифровкалатыбыт. Онда тақса турар кахаттартан не ацифровкалатыбыт. Да, Мария Алексеевна, конечно, библиотека, книга обязательно книги тугунан выставкалары итальян, книги тугунан бир библиотека тугунан обязательно тугурак обязательно Мария Алексеевна атан бир ундуаппыт кини терибитин кини ветин камлан постоянно сырдатабыт. Bunu kini tusput bayi barta bin çöydük çökölden durar. Olmadı emniyeti evki kallegam evkini Afanasiyevna ülkede kini bartın daha çöydük. Oluk kalın bayi cahik karton cahik doktorun çöy bayi bartın kaktalıktılarda onu çöy bayi bartın bir kompüterler. Hatta soldan şöyle bulanlar kaç şey bolatına şey var sağlanan durumlar. Вот биги боланатын ел ingen МПЦ tutulur kirекте, onu min bolana bile. O biblioteka tutulunlarına bihi beyip tuspa anlanan, tuspa уже Билинги объемnar сулхан 206 квадратный метрда жия киректәктик. Ол жия киректне билги туспаңа маны бәбит багасына битен колга Мария Алексеевна Алексеевна Бардиева оны бу кинята бу мада биләтте минде булды. Үче байтыр Бардиев бар булын барып Оннан bu muzeyleri bilmeyen bibliotek bastın bilah biblioteka ile biblioteker
Мария Алексеевна Охлопкова стипендия бар болон. Болу этеден эме этикиллере бит. Онна болона бу культура управления товарным связьтан комитетом барын Амосовская агуларка и шүйсулар ел международный болар. Да, он был тебе эме эпитан реколтан кабу. Амосовская агуларка Мария Алексеевна Атынан колга секция бары болар. Кини музейин кини все-таки көрттәр. Оның секция бары болар. Урын стенек юбилейный сылгар бир сылга бар болар жута. Да. Оның эме секция үдүлән мәҗире болар жан Амосовская агуларка. Оның басын алакты. Онуттан бихитон Мария Алексеевна традициятын салхан сүдан шүрелеппит. Bilgi mehin grafisitilerde aktif bu kora bilgi lehetim Tatjana Ryanovna duha sana innovasyonlar bu elektronla inin informasyonlar doğrudan hakikaten olihin bu bilgi Rusya'ya Instagram'lar küratlarına Rusya'ya kismesini bu da Instagram der bolana Тынчаттан тахса самый подпискалар билги, ден кратик келген. Открытымся. Вот он потом салгы дальше он прилетит. Мария Алексеевна традиционно салгы семинария путь все краеведческие уровни кайскана дальше би прилетит в путь джемин. Мақтау Ульяна Николаевна, ити аспыт неделяға бұл биги қатырық модельный библиотекатын Мария Алексеевна атын сүгер қатырық модельный библиотекатын билейін бәлеті әйіппет, онына кәкке әтилергеден биги ылына бұд, оннаттан кәлер сылттан ұлата ити сөкті қатилері ылынан тұрамыд, олқы келері көмелі әйіппеттен, ол салақтып атыттан әренлері бен. Оннаттан бұстамы әпті қати. Манна Елена Александровна дәтті сөбілі әбет международный научно-практическая конференцияға егі бириделі бет республика тағамыганда болуын, тағамыгарда болуын, республика тағынан да болуын, коллегалар бұд тұттықтыра ден әренебет, маннаттан онны үләліғепті тұрдағады. Егедінлерін, білдерін, о біргі үләліғепті тұрдағады. Сөп, инне ден тұрамыз, бізге бұл аспектері әңгетігер зұл мемлекетті өкпіт, мақтал сұруп құт. Тейбеті да мақтал, әғадда сұруп құт. Әғадда сұруп құт. Дақ әдебет, оннаттан бұл коллектив бұдығы. Коллегалар бұдығы Татьяна Ряновна, Ульяна Николаевнаға бізге бәрі коллектив бұдатыттан аға сынылақ кәмбер тұттырын көмілді. Бұл библиотека сәйдетігер күшкеме болуын болуға, оннаттан бұл әғарды сүріп бұтын реально не тұтуған тұттырын көмілді. Тәрәхемет түміктүр чағығар мүнететігер кәділі. Ол құрдық бейге Мария Алексеевна Хлопкова тұс олғар үгіз өрі қаттары көрсігітеден ити бары білет әтілер. Кені сери сұлларын оғыда болан атчықтағын, сұт құран сұлларын әтінен қанынан білгіде. Аны репрессия ғыр сұлыла дек әргені народ өспәқтіра адыран төйлі Кағаны көршібіті болу еген бейге сабағылығы дәрі. Кені дәрубеті мәрттақ болан үгісті балыяға сытан әнтәлері. Дейін часылы бұға ғарақан өрімі күттақ сұспыта. Керген тақсан оғы түріден жақта жолын білбәтерді бейгі түрері тұлая Аркадий Алексеевич кергені әрделен кені оғылығын көріністен ұлатынлар бұдын Жон Серге білер, егеметтің білебет. Оларын кені күштәр бұл группат санатынан олыққа тарбызытынан ұрақаттары тұлудақтық қостынлық тұлбыда.
Мария Алексеевна бейтет бит берген этите бар. Min enkire soğuk ırastık, kırpığa soğuk kırpcıktık. Tağana kurduk ırastık olur okun oluğun bağına günden. Kırpcık da keni tayın Maksimum Mosov kurduk çalıpkay. Ütüyor kolu bu bola oluğu oların aspıda. Büyümün kösühüge Maksimum Mosov sırdık akın ötetiğe kilbil etideri. O kumalga tihen salgı keskibile üle barığa diyen erenebit. Keni tuğunan öydebül üyetten üyeğe kençeri çekka atını durdun diyen turan büyümü terehimitin tümüktüğü. Kıttığını ılbıt kollegalar bıdıgar, ölcüttar bıdıgar. Uyar setiminen kolbamut kıttılaqtarga eyyeka maqtal. Baragıtır çöl oluğu ve mubyanı barıüşügeyi bağırabın. Kösüyokka deri. Kösüyokka deri.